Erokamano Millicent Adhiambo. Jotich ariyo owito ngimagi e kambi mar Mr. Green Plastic Recycling Factory mayudore Industrial Area e County ma Nairobi. Yangore ni ji ariyogo owito ngimagi tok thung' e itangi mar kiko kwiri makech mano ma itiyo godo e kambino ma ilose gige plastic. Ji mamoko ma oyudo hinyruok oring godo e masira, joma oyudo hinyruok e masirano oring godo nyaka e ute thieth. Charles Pamba ma en achiel kuom wede en karen wat achiel kuom jogo mano owito ngimagi yuago ratiro ne owadgi kendo koro dwaro ni kambino wuog oko e ler kendo onyisgi ni anang'o manokelo to ma kamano. Tend kambino korka korgi to wacho ni girito tieko nonro e wi tho mar jotijego kendo gibiro chiwo ler. Nilisikia hapa kuna Protex PPE watumi, nasikia walikuwa nasema, wafanyakazi wengine wanasema huko kuna chemicals kali, walienda ndani ikasimiwa na hewa akaaga. Nasikia walikuwa watatu, wawili walikufa, watatu sijui wako hospitali. Ndugu yangu wako pale, amelala pale. So mimi naomba kampuni agharamie gharama yote na haki yetu pia tupate. Mama yake kwa nyumbani, baba yake aliaga. Yeye ndio mategemeo ya familia yao. Hakuna ndugu wengine ambayo wanategemea huko nyumbani. Bado wako na watoto wachanga wanasoma. Mama yake kwa nyumbani hana bwana. Yeye mwenyewe akupia na kuna bibi mdogo ako hapa kwa jenga mkuru kwa jenga. So naomba tu serikali na kampuni atuone vile tunasaidia my brother.